Biyag ti tao. Adda ka numanen maangay amas wedding anak ko. Anya nga tano ag-apply kayo meten kan Joyce. Adda meten anak kayo. Hindi pa yung ising-singasing ko kinkuha na dahil ta. Di naman kayat na nang. Apay ka no. Jak manam mo? Agam no di napay kayat. Di mon pilitan anak ko. Masigurado nga adda makagapo. Wala nang. Aguli magkaklangan tap na awan riri. Amok nga isumanan ti pagapaan men, no ipilit ko ti kayat ko. Ano samlaangan nga orayon anak ko. Amangan no saan pa'y anak kasagana, amakikasarkan ka. Anya manindagitayin sa akom si Kaalan. Nakaring kamot kaya man pakat. Natang tilinaon ti sako. Mapan ka man isursore di sentro. Anya kamutan. Awan ka di ti daduma ang mabalin a pagtrabahoam dita. Nadalo sa pagsapulan ti kastoy, bakit? Wen angam kontento ka iti kastabiyag mo. Agi sur-sur-sur laang itinatang. Uwan bakit? Tinapatag kat awan daldala pusa ka para katao. No siyak ti saludsudam. Sa anak a kontento iti kasasaad tayo ita. Aganos ka pa lang, bakit? Na makarunong tayo, di agipatakder tayo matitidak kalabalay tayo. Kasi ti balay ti karo ba? Kaano nga rod, kat manula ang mati mapaglakwam iti may sang aldaw. Jak amo no ka ano, ngam amok nga addan tulat ta, bakit? No kasta laang ti trabaho, awan lat ammo kun alan. Agpatinggala ang iti drawing adakkel abalay nga ibagbagang. Imbes nga upayan nak, suportaran nakit di ah. Pag tinulungan ta aton uyan na iti arapaap ta. Pudno ka de, jamang mangag ko. Nga is-istoryaan ni bakit mo kadagiti ka aroba. Agabrod ka numat. Ni, awan iti saritaan mi nga agabrod ni Joyce nanang. Iso ka no nga rood isang kaibagan na kadagiti gagayam na dito'y lugar tayo. Anya? Wano plano na pailaan. Iso adi na pay naibagakan ka. Jakla mo ano na. Ang awan mo't nasasauna akas ta kanya. Pudno ka di tindano ni nanang kanyak? Anya man ang tindanon tinalaing nga inam. Ibagbagam ka no, mat kadagiti kaaruba nga agabrod ka. Dayta ka di? Wan, planok ka talaga ti agabrod. Idi pa'y anaplanok dayta. Awan mo't tikas ta nagsaritaan ta, bakit? Apay, lapdan na. Ay naalan, manula ang mati maururnong mo ngay. Saan nga umdas apagbiyagan tayo? Jak kayat nga madayo ka. Daytoy laangan ti amok a solusyon. Tapno dagos nga agprogreso ti biyag tayo. No kwarta lang ti gapuna. Lalaingag ti agisorsor iti lako ka natin. Tapno manayunan ti birok ko. Panggasim lang tadi ka umadayo. Jak ka baalan bakit? Pangaasim mat tadi naklapdan iti kayat kong aramidan. Isardeng mon ti aglako. Tasi katimang taripato iti anak ta. Siyakon ti agtrabaho. Siyak langan ti agabrod. Siyakon. Siyak ti lalaki. Iso asyakon. Di mo man ipilit ti kayat mo. Si kalangan ti mang taripato iti anak ta. Saan amabalin? Itatakunak nga agabroda. Kayat mo mati agabrod. Kat, adangarod kwarta nga aramata. Tulungan nak ti gayem ko. May mayat ko man siyak ti agtrabaho iti balasiw taaw. Ta siyak ti lalaki. Ay, dagulit ka man. No imbagak asyak ti agabrod. Siyak, di naklapdan nga umadayo. Daytoy ka di ti bagbagam akondo unit mo, Teddy? Well, dito'y kamatkan nga agnaed, Joyce. Aging gaakay kayat ko? Wala. Saan matadakas na agnaed ka dito'y? Siyak, ti makamoy ti amin. Ay na, agyaman lang unay kan ka. Kamaudyanan na. Mapadasak met laangan ti agbyag akas na doon niya. Awanan yaman na. Ag-enjoy ka lang. No kaya't mo ti uminom iti harap. Anda stak ko dita. Anda matlaang makan iti ref. Ay na, maguslak launay ti sofa, Teddy. Awan namin ti sofa iti balay. Tapuro kawayan mo ti tugawan mi. Manipulita. Naluknengan ti pagtugawam.
Saanan anatangken akawayan. Mabalin ka di nga ibatik pa lang ti anak ko kada kayo, nanang. Papanam, ala nanak ko. Kasi iti sigod Agi sursurak manon iti natang iti sentro. Naimbag lang at dama igatang iti masapsapol ti anak ko. Nag-text ti asawam no sa dino ti ayan na ita? Di na matriplyan agi ti text ko, nanang. Orit ti awag ko, di na sungbatan. Impadas ko tinagsaludsud ka dagiti gagayem na akalugaran tayo. Ngam di damot ammo no sa dino tayan na ita. Ay, napanan nang arudan nga eh. Madama siguro ti panangilakad na iti papeles ng agabroad, nanang. At ang amin tayo ibagbagaan na agayem na amang tulong ken ko na. Iso siguro ata yan na ita. Mala, siya kundi makaamo iti apo ko. Tapno makatrabaho ka, anak. Agyamanak, nanang. Dagasag to inton malam. Makatawanan tinapalabas si Pudpimanaw ni Joyce. Nga maging gaita, awan damag tayo may papankan ko na. Diya akong makontak ti number na, nanang. Diyak pa'y katamo no naka-abroadin wala niya. Naka-abroad siguro na. Ngam apay nga'y adi matagpariknan. Di na nga takailiw ti anak na. Nanang, Amangan no adamot tin na am-amun ay jay abroad. diya ka mo, nanang. Kat, kumusta gayam ti planom akarinderya? Matuloy ka de. Muna na. Urayak lang nga pumanaw da manong dino. Tasak ti sumublat iti pistoda. Pangrogrogyak man. Tapno sa anak ko na mabampan no gamagmag na. Makaduak pa iti anak ko. Na, anyat napasama ka anak ko. Kunaklakit dino at da kay di karinderya. Nasapakan samot anang rikaw. Anang, awanan. Insukat na kami ni Joyce iti sa bali. Ano ya? Dakaro ba nakakita ken ko na iti may sa amol, nanang. Ang nasa bali ka holding hands na. Anya, no kasta, saan anagabron? Saan, nanang? Lalaki ti makagapo no apay-api manaw. Ay sus, day takit din. Apay naramid ni Joyce ti kastoy ka na kami. Agbalin ka anatibker para iti anak mo. Laglagi pom asikalaang tinamnamaan ti anak mo, anak ko. Aklunam latan ti amin. Tawanan ti maaramidan tayo. Agdigos kan tayo suot mo na ti akawas, Joyce. Ni, an-anwag kay tatay din? Basta aramidem ti bagpagak. Makatawan na pinakpakan ka. Panawanan, tapno agbayad ka. Anya? Awanan ti ado asaw. Agawa am tag kunay, tada papananta. Sigurado nga adumanan ti customer ita. Pangaasim, di mo aramidan ti kastoy kanyak, Teddy. Maasyan ka kumakanyak. Di kag balin ana arte. Sana mabalin ngagsadot-sadot ka. Dito'y kan ngagnaed. Dito yan, ti balay mo. Saan? Tiyak kaya't dito eh. Agsingsingpet ka. Tano saan makaraman ka kanyak. Anya aramidan iti da ito'y alugan. Ag hindi di ammo kapaylay. Amok akay kayat mo matlag. Ala, sumrakan. Tay kan dadokteri daw. Di mo panggapan taglibas. Tatalaga ang makaraman ka kanyak. Maasyan ka kumakanyak, Teddy. Ibatam ti imak. Orayan nyo asumangpet lagi ti customer nyo. Lalaingan nyo. No kayat nyo pa itagbyag. Si katinobya ni Teddy, di ba? Juan, siyak nga ron. Ay sus, impyerno dato nga lugar. Kinaagpaiso nakat ex-snack matlang na diya nga Teddy. Talaga nga aramid na timang al-al-lilaw. Innam nga bulan lang ti relasyon mi idi. Idi ko na umakan niya. Insarak na kit din iti illegal nga negosyo na. May saakmat lang nga naalilaw na. Kasla nasingpat ngam nangisit ti kaunggan da diya nga tao. Awan ka diti pamuspusan. Tapno makalibas tayo iti da ito alugar.
May salang tamok nga panguspusan. Anya da ita. No, nasayat nga tao tagbalin nga customer mo. Mayat. Ngam, manong matikas jay. Kaadwan kanya dakat demonyo. Diyak kaya tiyag bayag dito eh. Adda pamilyak amang uray kanya. Ay, uray siyak mata. Nasurok nga duwa nga tawan ko ito yan. Baka ipagarop ti pamilyak nga nataya kon. Narigat nga kalabanan ni Tidi. Jak amo no makarwar pa ito nga si bibiyag no haanan. Adenyag ko nga bastoy, oh. Awanan ko itiba. Di nakpilitan namang kabilkin ka, Joyce. Adan tumit laal daw mo, Teddy. Siguradwak apagbaludan ti pagturungan. Una, ano makalipas ka? Ngam no sakti ka. Di mo namnamain na mapasamak pa na ita. Aklo na mo, na tayo titigasat mo. Tiag-serbi ka nagiti boss mo. Kaya't kunti pumanaw iti dayto ang lugar, ani. Adda pamilyak amang namnama iti panagsubli. Inaramid kumatla ang amin nga pamuspusan idi. Nga maging gatad-takat adaklad tamat ito'y. Nagasat nga ron ni Kiara nga karumit ko idi. Ta nakatumpong iti nasayat nga customer. Nakalibas. Ngamda kami na. Hana kami mat nga natulunganan. Ikarim kanya. No makatumpong ka iti nasingpot a customer. Kat makalibas kay ti dayto ang lugar. Sublan na kami. Tulungan na kami. Wen, promise data. Addan to aldaw dayja at Teddy. Jak pulos impagarop. Ang makaipatakdar ka iti kastoy kadakkel abalay, anak ko. Wan nga ron na. Kahit agyaman ang ititulong yo. Di panangaw awir yo iti anak ko, bayat ti panagtrabaho. Deserve mo daytoy, anak ko. Saan kayon amarigatan nga agama? Tadan negosyom apagtagilakwan kan pakanan. Pagbiyagan tayo kung hayo ananan. Ay, talaga asaanan ang nagparparik na ni Joyce kada tayo. Linipat na kayon ang aming pinsan. Wan nga ron na. Sana bali. Anya nga ron. Talaga akasta. Agawa agtag taray. Agyaman na adda anak iti gundaway ang nakalibas iti dayja a lugar. Ay, nakapsot ako na. Mabisinak pa yan. Ikarigataklat na di makadayo. Balasang ko. Oh, yagring ka. May initan ka dito nagturugam dito igit ti kalsada. Tulungan da ko. Apay, balasang ko. Nas ka na makapag-report ka dagiti polis. Tsakpay kaya timatay na. Tulungan da ko, ma. Apay, aya. Anyat napasamakan ka. Adda intarayak a tao, nana. Lino ko nak. Inla ko nakitag tuduma lalaki. Imbugaw na. Anya! Ay, sumurot ka nga ron kanya. Kuyugan ka, iti kasitgan a police station. Ay, agya manaklaw na ititulong mo, Joyce. No hangaga po kanyam, makaging gatagtakat ada kami palang ijay. Awan anyaman na ani. Pagbaludan ti bagsak dayja at Teddy. Siguradoon tayo nga haanan nga makarwar. Agraman na gijay alipuris na. Adda akon alan. Nagdakkel ti nagbaliwan ti balay tayo Apay nga itakala nga nagpakita. Sa dino tinapnapan na mitilas udya ano atawan. At idug asalay sayan alan. Katsapay na kumata mapakawan na. Pagbababaw yak ti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Apay di musong batan ti saludsud ko. No saan na pod no anagabrod ka? Sa dino nga rin tinapanam. Simuro tak iti tao ngayong pagarup ko ang makaitad iti nasaya at amasakbayan kanya. Lukasta, pudno ti chismis di ti lugar tayo. Nga adda lalaki anak kitarayam. Juan, di ako nilibak din.
Makatawan lang nga nagdan na kami. Kalpasan ti makatawan. Insarak na iti illegal na negosyo na. Naimbag at nakalibas ang madlaan. Aninya. Pangasim ko matay ka na kiti may sampay ang gundaway, Alan. Sulnitag tinagkurang. Pasensya kan, Joyce. Ngam uray mapakawan ka. Awanan planok ang makisinobyan paikin ka. Sapay ko tamaawatan nak. Awan maaramidak no kasta ti desisyon mo. Ngamawan sa bali apa pa na. Numabalin, makipagnaedak dito'y balayo. Tapno makikita klat na ti anak ko. Oray ang bali nakakatulong yun na iso. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga awatan di ti balay. No kaya't mo ti agpaay kas katulong. Ag stay out ka. Sige, oray agabang akon. Basta maasikaso kayo iti anak ta. Ngam pangasim, ta di mo biglaan ti anak ta. Di mo namnaman, amaya sidag na adagos tirit na anakin ka. Tanabayag ba't nga rod, adi ka nagpakpakita kin ko na. Wan Alan, ano sang ti mangay ayo iti anak ta. Daytoy kadila ang ti malabaan. Ne, nagsapa ka mo't kay medyo ti balay, Joyce. Wan, tapno ado ti malpas ko ang trabaho. Okay. Adda merienda iti kusina no mabisin ka. Ti anak tangay. Ayan na kani. Adda iti salas. Good morning, honey. Oh, adda ka mo't gaya man, honey. Kunak man alas 12 ka pa'y nga umay. Naipospon ti meeting mi, honey. Iso ngay maya kon. Tapno mapagsaritaan tanti may papan iti kasarta. Nasayat mat nga ron, kasta. Un ganyan, iso ni Joyce, honey. Ti ina ti anak ko. Kat nagpresenta nga agkatulong diti balay. Inawat ko, takahasiman. Ah, kumusta ka, Joyce? Nasaya at latamat, ma'am. Wala, mapantan iti kusina, honey. Itimplahan kay ti Diyos mo. At damat gaya man nobya ni Alan, nanang. Wan, agdwa atawundan ka ni Katrina. Kinapudno na, plano da pa yun tagkalaysa. Isumat lagayam asaanan ang nakisinublan kanya. Tadagayaman kasukat ko. Kinapudno na, mano atawan nga inururay na ka ti anak ko. Natagtakan siguro na, iso ang nagsapol matan iti sabali. Awan ti daddo maapabasula. No di ti bagik matlaan, nanang. No sa anak ko maapimanaw idi. Sa anak ko mamasaksakan ita. Di ka mapukawan itinamnama. Maamam mong tumot ti lalaki aparakan ka. Kano dumteng manday ta ka nito. Sapay kuma tamakontentukan iti may sa alalaki. Balasang ko. Naibagam ka di itinobiyam ti may papankan Joy sa anak ko. Wala nang. Amumot na ni Katrina ti amin. Imbagak ti amin kan ko na. Awanin limad ko. Kat, umanugot nga rod nga agpaay ababaon ninyo ti ex mo. Wala nang. Nasaya at tao ni Katrina. Amok ang maawatan na ti sitwasyon mi ita. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kunaklakit din no saanan ang matuloy ti kalay sayo. Sana mapasamak dahi tananang. Agin inayat kami ka ni Katrina. Agik katakon kas katulong niyo, Alan. Ha? Sigurado ka? Iso ang nagboluntaryo ak ngagbalin ababaw ninyo. Tamang namnama ak ang maurnos pa'y ti amin itinagpaitanta. Ngam panagkunakat saanin ang mapasamak dito. Ha? Amok ano ipilit ko ti bagik dito'y. Kat adada masaktan. Agaplayak laangan iti sabali. Sika, ano niya ti desisyon mo? Adalaan ko makidawakan ka. Anya na ita? Di na ko maparitan amang sarungkar iti anak ta. No kaya't maamakita ti anak ta. Nawaya ka lata, Joyce. Saan ka aparitan?
Agyaman na iti kinaimbag mo kanya. Nga oray na dagsan tinagbasulak, alan. Napalabas ang dayjay. Nakamove on ak matan. Idawdawat ko. Asapel ako mata dumteng tumat ti lalaki aparakin ka. Biyang di tao. Agyamanak, tay manugot ka nga kita tayo di dito yung restaurant. Sylvia, Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak nga kita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da ka nung bay. Kaslan ng liday ka. Ada ka diti pareho? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas anang mas. Awanan gastusan. Dahil talaga, yam. Di ka madunagan. Ikan kay ti kwarta inton madamdawa. Agyaman aklaunay, Lauro. O ka sa pulong ti kwarta. Di ka gad no masidag kanya. Saan aparekot ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw jaw siya po. Adda ka di napanan na. Itay pelas dos iti malamarimuan. Ngam aging ita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amuwa, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Apay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Adda ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak mo kiday. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na ka. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tag sarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka, mat. Juan, tanag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya man nobyong, nanang? Juan, bak nang dayjay. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanin kabailan na nga itid ti masapsapol ta. Ay ungayam, adati in-take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginaan na restaurant day ta, nanang. Wait siyempre, kas na ko nakitay, bak nang tinobyo. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tadda ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po ang makipurdiya da tao. Kat adamot din timang suporta ka data. Oh, kita ang ti wallet ko. Adumanin ti kargana. Ha? Ayun, nanang. Anya ti kayat mo a merienda, Mari Eden? Ni, libre na kaya Mari Silvia. Wan, siyak ti makamo. Ni, adda nga rod pagbayad mo. Adda ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita ang ti wallet ko. Ado ti kargana. Ni. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta nakita. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbag man ta nakaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumit ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wan, anda ko mga rodi paramid ko kan kano kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na dayjay. Ay, adda nga ta di ta balay da. Wan, ante, adda. Pasensya kayon tamanipod ita.
Awanin planok ang makipurdiya pa eh. Si kaman ti pordiya, Eden, balasang kaw. At dala ko maipadalos ko ka. Ay ka, wala na. Mabalinta sa anak mo tabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakakak ti makipurdiya? Ay na, kasanukat adon ti kwartana day jak kumarek, nana? Ha? Ado ti kwartana? Wala na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwartana nga ay. Saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diyak mo, anana. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwartana. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasam man, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Ayun mare. Saan laang asikat, mare? Nanginapay ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo. Engineering, mare. Ay, adan to nga rod engineer nga anak mo, ano kwa? Ayun mare. Agurayak laang iti manu atawan. At damat kang engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y mare. Oray saan kang agtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Nadapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madanagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, ha? Wala nang. Di kay madanagan. Saan ko matabaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwartakan ko na. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Silvia. Awan anyaman na, Lauro. At to iti kwarta, adaw-dawatan mo. Sobrang samot da ito eh. Awate mon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanan ha. Wen, i-text kanto no kasano. Wano saan? Si kanto tag-text ka niya. Wan, maala, agsaganak nga rudan. Tanaskan nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idinaminsan nga aldaw Lalaki? Adaya nga. Ni Lauro day jay, saan ka di? May isa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Shh! Taniwat mo manmat, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti day siya, Lauro? No addaman relasyon ni, awanan bibiyang mo iti dayt na, mare. Ay, isumat lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samat day jabak nang. Panunutam no anya ti kayat mo panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar alamidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigriga, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, ada problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, mare. Ay, kwa. Basta talaga tipiyang. Rumbang lang nga agbalin tayo at praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ako, mare. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka dati. Ngamin, oray sa anak nga agtrabaho kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapan mo't gayam ti gayim mo, nanang. Umapal at talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagradwar ka. O, kita ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. Wala, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyag ta, anak ko.
Ken nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya din ang ngagkwasayang gusang. Ada kano karelasyon ni Silvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day. Ay, uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Kwa, ni kano Lauro. Ay, nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Ay, jak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakan. Apaya kas tamad kan ti bagbagayo, anti. Ti pan nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, ay sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan. Proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wala anti. Proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di anti. No imay kayo, tapno sermonan daklaan. Mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumamuan ta asawa ni Lauro dayta. Ang mga ano niya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, anti? Di na kumapay maamuan, tani. Agad-adal pay lang ang di anak ko. O madani mat ket din ati graduation na. Ngam kasapulan ni pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Ada ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numanuti ka ba alam nga itad? O sige. Kita ta nga ron iti sigod at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye! Silvia Mare, agdinamagan dito lugar tayo ti maipapan kada kayo ken ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan ti intero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo. Amangan no mabuli. Nalaing atao ti anak ko, Mare. Saan abasta agpa-apekto day dyan? Ay na Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga kontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagraduar ka matlaangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya ngayon ti plano manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasanak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim tasardengan na kami, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Ita ta nakaturuposan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulita, jak kayat tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kasta nga ron. Isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Itian niya aga po. Nabayadak mo tan dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapol abin-sabinsaak nga ibaga dagiti imbaybayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay.
Ada sorpresak para kada kayo nanang. Anya day ta, anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Isu ti display iti sangwanan ti balay. Una, tapno makita dagiti lumablabas. Ken maamuan da amay sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka diti insangpot mo, anak ko. Wan nanang. Ay katmayat nga rod Tadda service mo. Ay wan nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni ken Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Ay ti balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakkala balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, anak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaed iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan? Berti ti gayem ko nanang. Agpanay swimming ka no. Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Agyaman nanang. Di ka madalagan. Adda motor ko pag service ko. Saan ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpot mo. O nanang. Ay, asino mat day ito nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino day ito Hello, madam. Ha? Asino day ito Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Sa lapod na day ta? Sa dino tayan na? Diyos, anak ko. Apay ngayon ba tinakmat na? Nakakaasimot ka, anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gastoy. Ay, anyati ko na dagiti nagimbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Auntie, nakainom talaga po iti birth yan. Ay, una yun, tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar, ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tigkar ka anakan. Masapul asarang dagiti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Sylvia? Diyak pa'y ang mamari. Diyak makapagpanunot animag. Aging ita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaisunang anak. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak ang muno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga trabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong diti balay mo? O anya, kaya't mo tawagak di gayem ko? Ala, sikat ti makaang Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito simbahan. Tapno umayag tayo, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamanalak. Kan iti kinalastog ko, iti kalabas.
Ikarik adya kun ulitan day chay nga inaramid ko. Kat agbababawi ako. Kat agyaman na. Tainik kanak pa'y itigundaway ko nga agbalbaliw. Dayting arod ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kundi ti simbahan. Adungat latagayam ti umay agkararag dito iti kasto nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair itiruar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kunaktupay kat kasi ka. Naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut ako. Manipod na atake. Anya, Imay kakadimit nagkararag. Wan, Lauro. Imay kamit nagkilaw iti pamakawan ni Tiapo akas kanyak. Wan, Lauro. Agpada ta. Kanayon nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayon di panagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapo iti nagbasulak iti kalabas. Wan, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundang way tangag balbaliw. Kat asino nga ratikat nuan. Jaya pukok. Iso timangkoy-kuyog kanyak. Nakapsut mo't tanda asawa. Iso nga dalaang matidya balay. Sige nga Rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day dyan nga inaramid na. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina. Biyag ti tao. At makada akon, LV Bakit. Makigidanak ka ni boss. Iti kasta, makatipinak iti plete. Di mo liplipatan tagipaw iti kwarta ha. Wen, di ka mandanagan Bakit. Ureawan pa anak ta, rumbang la suportaran nak ta asawa nakit nga rod. Wen, basta ano samlang ti aguray. Tayo gimi pa ilang ti kontrata me. Pamaganusan ko ang maala dagos ti sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali aya. Kababain samot, Bakit? Agaramid ka ngamin iti pamuspusan namot. Tapno da maipaw it mo akwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y Napudot manan ti ulom, Bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kamatan, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kit dimot. Awan pa'y mat anak yu kan Julius nga si kaswam kuma. Saan mat siguro adakas no dumawat akiti suporta ka ni Julius. Taasawak mo't dayjay nanang. No may papan mo iti anak, amangan no talaga saan kami namadan iti anak. Taam mo yumot, adayo tiba iti tawon mi. LV, Nasurukan na talo at tawon ngagdandan na kami ngam awampay anak mi. addan tulat ta anak ko. Saan pa'y siguro at tiyempo. Ngampatyak adumteng to. Saan samatan ngagtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tagtrabaho, mare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awampay mo't anak da kan ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan. Ngam di nak ipangpangag, mare. Kasano nga ro da makaurnong da, no di na tulungan di asawa na. No adday baga, makaungot-ngot. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na.
Naimbag laki din ata naanos ni Julius nga asawa na maray. Ay, naku nampay, mare. No sabali laang ni Julius, jakla amon, mare. Adamat gaya man impaw it ni Julius a kwarta, anak ko. At dananang 10,000 lang. Laang, lalaang lati 10,000, anak ko. Ay na, manumula na to 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000, anak ko. Nagngina ti magatangitan. Manumula day tangay. Apay ay akas ta ka, anak ko. Kaslakan ayon anapudot ti ulong. Saan ako na naragsakit ti biyag ko itananang. Mukla kaso ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idi ka ni Julius. Ha? Makaburing mo tawa na nana. Manula ang matatawan anag din na kayo, anak ko. Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo day takada kayo. Urayin nyo laang. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kit din na sinaan ni Julius. Anya, ay sus, panggaasi manak ko. Di kaagsao iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagkan ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na. Tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam Saan aday ta sinsina ti ibagbagam, anak ko. Elvi, Ha? Roldan? kunak tumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta dito paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamot Si Kangay. Nasaya at kunam. Ngam, iti kasta alangam. Kasla na dagsen unay ti parikot mo. Ay, saan mat? At dala pang panunutok. Kaano ka pa nagawin? Hindi na minsan nakalman. Nagbakasyon na. Madimat mo trabaho akanayon ti aramide. Ay, wana. Mayat matlaang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano? Dumagas ta pa balay tagkapita pa Pagis istoryanta. Ay, kawana. Awan matlakadwa kay balay ita. Maburing ak ngawan kadkadwana. Kat, kumusta kayo matan itinobyam ngay? Awanin Nabayagan na nagsiya na kami. Apay mat ngay? Talaga siguro asana da kami tinaituding para iti tunggal maysa. Da kayo nga Kumusta kayo matan iti asawa? Kasjay lata Aging gayta awan paylat anak mi. Kasanumat ngamin. Kanayon nga awan balay. Adayo ang lugar tayo ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narikat ti kasta. Awan lang arudan anak yo. Sa adayo kayo pa iti tunggal maysa. Ay, ditan pagsaritaan ti may papaniti dayta. Ad dala masair tiriknak. Tatalaga masursurunak, Roldan. Adakon, bakit? Ni, kunak man no saan pa'y analpas ti kontrata yo? Makabulan lang ang sipon ng rugi kayo? Saan pa'y? Hanggang nagawid ni boss. So, nakigida na ka nagawid. Kan mailiwak namin kan ka. Bakit? Anya? Arakupan ka, Mar? Agdigos ka pa'y mo't Kas lagi ka nagdigos mo't iti manung aldaw. Napudot ti ulom sakbaya pimanawak. Ita nagawid ak. Napudot latta ti ulom. Apay. Ay, di mo saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti sungbat ko. Kaano nga agsubli kay ti pagtrabahoam? Talo nga aldaw ko ditoy. Makigiddanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalong aldawan? Nay, apayakas pati sa umngay, bakit? Saan ka kadi ang naragsak na nagawid ak? Tsak amukan ka. Nakitak mo't nila kayo mo di kalman. Nagawid mo't kaya. Wan, kasubsubli na lang itag sapa. Kurak man no saan kayo nga okay. Talaga matasaan, mapilpilitan naklaang. Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawa na kayat ko sinaan na dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, sana nakasapulan dayta.
No adda di salamat. Ngamnawan, kasta talaga. Ay, wen gayam. Nagsubli ka inton bigat iti Manila. Saan? Well, hado ti agur ora at trabaho ka dyan. Ay, no kasta nga ron. Masapol nga agenjoy tang agkuyog. Tadita ang muno kaano man ang agkita ta. Maray, nakitak mo ta nagturong ni Elby iti balay daruldan idi na minsan nga aldaw. Ha? Lukas ta, nagawi din ni Roldan dito'y lugar tayo. Wen maray, Dito yan nga agnaan. saan? Nagbakasyon laan. Nagpa-Manila iti agsapa. Di mo't nagayan ayat dagi di adwa iday. Wan, mare. Ngam idi day ta. Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalat ta. Naistorya mo lang ti karuba daruldan amaya ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay, Ah, angam sa bagay, awan mo kinidakes na nagkinumusta dalaan. Tidakes na ka nagsinublyan damanon. Tanay, ada mga ron asawa di anak maun. saan ang mabalin ang mapasamak day tamare? Jak ipalubos ngagbasol ti anak ko. Elve, pudno ay ang agkit-kita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakitkita kada kayo. Saan mo ta kanayo nanang? Namitlulaang mo. Apay ang masapol ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay ayat ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laeng. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Kan ti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko. Saan anasaya at ikastangar aramidem. No adaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siyak. Wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo. Agraman day tabanag ikan nyo pa iti Malaysia mo. Wan ata mga no day tanto ti pakadadaulan ti relasyon nyo iti asawam. Nang runa ket adda na palabas yo iti dayjay aroldan. Awan dakes nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi. Ikan nyo iti dakes sa kay papanan tararamidak. Di kay ka di mandanagan ta nagsublin ni Roldan iti Manila. Nay kita di ka agar aramid iti maikaniwas anak ko. Liklikam kuma ti agbasol. Hello, Roldan. Hello, Elfie. Anyang iti plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadak ditan no bilang laan? O di, agnad ka niti pagkapabana. O sige, Kaano nga rin nagbiyahe ka? Kailiw ka, Elfie. intun bigat. Sabdan nakto O sige. Sabtan ka di terminal ti bus. Hawagan na to, nada ka ni Jai. O sige nga ron, tagimpaki akon. Oh, agyaman na. Nagkita tamanan, Elfie. Adayo ka diti boarding house mo dito eh. Medyo. Ngam adda motor ko. Gusto ti pagluganan ta. O sige nga ron. Amabisin ka. Iso ang nagluto ako iti paborito ang amasida iji boarding house ko. Lukas na. Kabisadong pala ti paborito ka masidang aging kaita. Siyempre Naimbag ka pa'y. Sweet ka launay kanyak. gaputa ay ayatin ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break idi? Ang mga nadamot din anak ta. Wen nga rod Ngam sana bale. Nagsabat man ng tidanan ta, Roldan. Madanagan mare. Jak makontak ti anak ko. Apay napananaya, Maray. Jak nga rod ang mo mare. Di mo't nagpakada arimwar. Kan awan ti daddo maakawas na iji cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti ibagakan Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laang ti atap ko mare. Ngam sapay la kong mata saan. Jakon maawagan ti asawak nanang. Sa dino ngayon dinapanan na. Pasensya kan baro. Jak nabantayan di anak ko. Naumasiguron kanyak na Elvie nanang. Sa bagay, nabayagan ang adlaw ko at timamnay ti panakilangan na kanyak. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawa kanyak. Isa nga awan maramidak.
No din akong ay-ayatan ni Elvi. Nasakit. Jak mabalin nga ipilit ti bagikan ko na. Sapay ko taagawid mo't laang ni Elvi. Baro, Kita ang result ti pregnancy test mo, Elvi. Positive. May sakon nga ama. No kasta, talaga ama si Kugang. Wen. Ang apaya kasla saan ka naragsak? Kwa, saan man? Naragsakak, Roldan. Ag-celebrate ka. Mangan ta itirwar. Groceries para kada kayo nanang. ay agyaman naklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elvi. Nga malagip mo latam at agpasyar dito'y balay. Saan ka nagbaliw, Baro? Wala, tanasaya at kailat tamad kanyak nanang. Kenda kayo ti pamilyak. Amo yumet, ajak pulos na amo nagiti dadakkel ko. Di ka madanagan. At daman, wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot, itinagbaatan nyo iti anak ko. Ibilang kalatakas anak ko. Takamang kan ti pamilya mi, Julius. Ay, Mari Teresita, nakitak mo tanaga po ni Julius di tabalayo itay. May nang itulod iti groceries, Maray. Ay, nanagasat ka. Nadan kay timanuga nga nasingpet. Tawrain sukat ta anak mo. Dakkel at Terespito na kun kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, Maray. Amok at tunggal mapan ijay balay. Kat namnamaan na amadanon na ni Elvi ijay. Ngam kanayon amapaay. Ay, piman mo't nga roda. Kat, kumusta mo't nga ni Elbay? Tinao di adamag ko kat nagpas ngayon. Ijak ka mo itamari. Nabayag mo'ten ajak nakasarsarita ti anak ko. Jak mo'ten makuntak ti sigod anamber na. Amangan no nagsukatan. At madlaw ko, Elvi. Anya day ta, Roldan? Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarupa ti anak ta. Ah, Awan na pulos imala na kanyak. Padumot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kun sama ta putot ti anak ta? di ka kumamatag sawi ti kasta, Roldan? Pasensya kan, ngam sabali ngamin ti marikriknak. Nagululima kaklang. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Agpudno ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kasta pa'y lang ti damagamot. Amumot nga da napasama kiti nagbautan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wala, ngam saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Ah, Isa pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. apay masapul nga aramidem ti kasta, Roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapol nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak ta wano saan. Apay pa'y lang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko. Marilibukan ak namin. Sana may libak. Kaing ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko, Roldan. Saanan ang masapul nga aramidan tati kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko. Ken amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga amana? Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasay-sayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan, Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asa na siyak ti ama ti ubing? Agsinata? In sakripisyok ti amin para kan ka, Roldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatuan ti ubing asaan mat ang nagtawad kanyak. Gusto nga gimpagikan tapumanaw kayon.
Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Kasaan ko aputot da ita? Ay na, maragsakan aklaunay, tanalagip yu tinagpasyar, Elvi. Ay na, nagkyutoy apo ko. Agsubli kami iti anak ko dito lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kami kay ni Roldan. Naduktalan na asaan nga iso ti ama ti anak ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak mo ama si Kugak idi si Muro taken ko na. Iso ani Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na daita. Pakawanindak ko, mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Daita kat ti asawam, anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta? Umay dito ni Julius, nanang? Wan, anak ko. Kat oray di na ibaga. Amok lata tunggal umay dito'y balay. Kat namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbababawiyak ti panang panaw ko kankwa na idi, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa kat adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan kat nga agawid dito'y balay. No daduma maturo pa'y iti seledyo. Uray na dagsan ti basol mo kankwana. Kat mariknak ang mailiw latta ti asawam kan ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman na nagawid kamatlangan bakit? Sapay lang ko mata mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano at hawa na di ka nakita. Saan ka pa makontak? Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Nasayat ka latta kanyak. Kada kami kaninanang. Gapo ta iso ti may parbay. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka di da ita ti anak yo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sikat ti ama to'y anak ta. Ha? Di nakman rabakan, Elvi. Kasano ko maamapasamak ti kasta. Inyawid ko ti papeles a pamanak nagasaan ni Roldan ti ama to'y anak ta. Iso ang nagsina kami. Tadi na maaklon asaan na apo to timpas ngay ko. Anya? Diyak amo ama si Kuga kay di maanawak. Kat sikat ti ama to'y anak ta, Julius. Kas makita man. Kayang ingas mula unay. Diyos ko. Karbon ka, ti anak yo, Julius. Agkaruprupa kayo launay. Oh, agpaiso ka di da ito, ya bakit kita kan mangmangag ko, nanang. Elvi. When, Julius. Kat agyaman na kasi dadaan kalata mangawat kada kami. Ay-ayatin ka. Sorry talaga. Ay-ayatin ka mo't asawa. Oh, bakman ti anak ta. Umay ka anak ko, ha? Patpatkin kayo, nay. Bakit? Mga baruanan tayo. When, kat ikarik ajakon aramidan tinaramid ko iti kalabas. Yang di tao. Naimbag mo ta nagawid ka, Lili. O masidag ka man kanya? Diyak kaya ti mabaw, tatang.
Talaga natangkan ti ulom. Tatang! Anya ti inaramid mo iti pagadalan, ha? Mangibabayin ka talaga. Anyat mapaspasamak dito eh. Mapan ka kaloy iti pagadalan itong bigat. Nasalaw ko ni Ma'am Olivia iti dalan ni tay. At da kano pagsasaritaan nyo. Ang mga nodamanan kalukwan nga naramid mo, Lili. Talaga uwal-uwal day tang anak mo. Sakit ti ulo la ka na yun ti ipapay na. Di ka man matagsawi ti kasta. Tauray si kakat sakit ti ulo matla ti papay mo kanyak, guryo. Saan man met atila pangiturtur nga ti saritaan, Petra. Basta si ti mapanindon bigat. Kababayin ti sumango ka dagiti maestra. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Siyak mata ka na yun. At daya uray na minsan na nakimiting kay di pagadalan. Agpudno ka man kanyak, Lili. Anya man ti kalukwan ngay naramid mo. Ape-apapaya banda kami manan iti pagadalan nyo. Nanang, ibagam ahatap na amok. Hikwa, anda tinakaw ko iti school kantin amakan, nanang. Aniya, unay kamutten. Sana ya kanayo na palagipan ka. Adakas tagtakaw. Uray mamirmiraot tayo lang. Saan tayong agtakaw tamadi? Sorry, nanang. Naibos nga minan titangdan ko ang naglaba. Awan mo't ngamin itwitad yung nga allowance ko. Nukas di nga agmerienda dagiti kay eskwelaak. Siyaklaan tawan merienda na. Ha? Sorry no inaramid ko ti kasjay, nanang. Mabisbisinak ngamin nga talaga. Sa dino tinagkapwaman ako. Ay, iji pagadalan, nanang. Apay, nagmeeting kayo manan aya. Kano laang idinaudi ang nagmeeting kayo? Pinayabandak tadamanan kalukwan ngay narami dyapo ko yo. Anya, Nagtakaw dyapo ko yo iji school kantinda. anya. Apay, di yu inikan iti pagmerienda na aya. Ay, uray kayat ko nga ikan. Awan mo tapulos kwartami. Nailumlum kamin iti utang. May sala ti anak yo. Ngam di yu pa'y mat maitid dagiti kasapulan na. Bagbagaam ngamin di asawam ta isardeng nantipisyo na. Aday gatang na iti ngam awan ipabalon na iti anak na iti pagadalan. Awan bibiyang ni Goryo iti panagadal ti anak mi, nanang. Kasano nga idayta? Iso mapilitan nga agtakaw di anak yu tadi yu mat maitid dagiti kasapulan na. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masapsapul ti anak yu. Nakailad kay tay pimanawak. Itata nakaawid ako, nakailad ka latta. Di ka man naariwawa, Petra. Tamadama ti panaginanak. Tanya ko mati pakabanugam. Kawam matan ti garden nga si kaswam. Kandi mo mat kaya ti makipurdiya. Di mo pa'y mapanunot mo ti anak mo. Iso amaramid ng tagtakaw, tadi mo mat ipay ti kasapulan na. No, sino mo ti malalaan dahi tang anak mo, ha? Nabisyo ak. Nam sa anak nagtatakaw? Siga, ang mga nagtatakaw ka, idi ubing ka. Saan mata? Gapoy ti aramid mo. Iso akas jay ti anak ta. Apa sakti pa basulam? Katjak mat insuro ngagtakaw di anak ta. Di mo pa'y ngamin may kaniti kwartana. Adda pagbisyom. Ngam awan maitad mo iti anak ta. Nagturpos ni Lili iti elementarya. Ibagam da saan ngagtuloy iti high school. Awan mo lang kwarta nga ramaten na. Makipurdi agad di. Tapno makatulong mo. Awan mo't nila kay mo, Petra. Graduation ti anak yu. Nang saan nga imay? Di na kaya ti umay, nanang. Kababain ka no. Anya ko matipagbainan na. Di na kaya't amakita ti panagturpos ti anak na. Sapay adda medal ni Lili. Diyak amuay ti dayja tao, nanang. Ay, anyan. Sapay ag high schoolan ti apo ko. Saan ka nun nga agtuloy iti high school ni Lili? Kasta manon ti imbaga di irresponsable nga asawam. Wan nga ron Awan ka no kwarta nga aramaten ng agiskwela. Ay, unay mo't ti kasta pa nagpampanunot ti asawa man ako. Agpada kayo asaan ang nakaturpos iti panagadal na. Amuyo ti rigat ti awan natalgad at trabaho na. Sa ita,
Di yu pagadalan ti anak yaw. Jay manugang yu ah. Isutin nang ibagay ti dayta, nanang. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no italaasin na rungkaran kayo. Nagrigat ba't ni aglangan iti pagtrab-trabaho? Ay katwan anak ko. Kasta talaga ti trabaho. Nagturpos gaya man ni kaanakan Lili iti elementary ha. Wen, ngam saan ka nun nga agtuloy iti high school? Awan ka no kwarta da manong mo. Na, agmay-may sala ni Lili nga anak da. Ngam di da pa'y mapagadal. Kasano kat kurang da iti diskarte. Iso ang mailumlum da iti utang. Nailumlum da lang arudan iti utang. Nabisyo pa'y ni Goryo. Kasaritak tuman ni Manang Petra. Wen, tulungam ti kaanak ka manak ko. Naimbagkan ka tada natalgad at trabaho. Amok akabailam at tulungan ti kaanakam. Api apagsardangan yung agiskwela ni Lili, Manang. Kat amuyo lang arudan ti kinarigat ti panagbiag. Amuyo ti rigat ti awan adal na. Nang runa no awan daga ang masukay. Kastamat ngamin ti kuna ni manong mo. No diyo kaya't apagadalin ni Lili. Siyak laangan ti mang paadal kan kwa na. Ikuyog ko iyay syudad. Apay ngay manugot kaya ti kabsat mo mapasama. Adda na talga na trabaho ti kabsat ko, lakay. Mapagadal na ti anak ta. Anya nga minday ta nga adal ay. Agbiag tayo lat kamot nga ora awan adal tayo. Apay, adaya ipatawid mo asa ni Kuwait anak ta. Awan mo't. Wen, agbiag tayo. Ngam parikot tayo mo ti kwarta. Nagadulakid din ayat amuyong agkabsat. Ni Silvia tinagboluntaryo, lakay. Pagyamanan takit di ah. Tasaan tan nga gastos iti panagadal ti anak ta. Isun ti makamo iti amin. Intun kuan, isitirnan to. Amamok ti kabsat ko, Goryo. Di na ugali ti mangisidir kadagita na itulong na. Kasanungay no may barkada mo ti anak ta. Istrikto ni Silvia. Sigurado nga agbutang ni Lili kan kwa na. Adda kada kayo nga ruday ta. Awanan bibiyang ko dita. Total, nagdesisyon ka siksika. Di ka pa'y nagdamag mo't ngay muna kanya. Awanan na. No di kabsat mo timang padal iti anak ta. Ison to ti mairanod iti sweldo ni Lili. Anya? Agpakalaing ka ngamin agdesisyon Petra. Amok, adda plano di kabsat mo. Iso akayat na apagadalan ni Lili. Ikuyog mo nga rodan ni Lili ijay syudad inton Domingo, anak ko. Wana nang, nakasarita ko ni Manang Petra. Naimbag man taim anugot. Kayat na, nimo lang amin lakay na kati pampanunutan na. Madlaw akabutang na ni Bayaw. Wen ata kabilan mo ngamin ni Goryo no adda saan da pagkinawatan. Amumut da di abayaw mo, violente. No api ngamin nga imanugot kayo ang nagkalaysada idi. Ay na anak ko, di tan pagsaritaan ti may papan iti da itabanag. Kanalpasan, saan tayon ang maisubli tinapalapas? Lili, agsingsingpot ka di syudad ah. No, debaga ni antim, dumngag ka. Tamo ka di na kan tubaybay anday dyan. Wana nang. Alam na ito'y kakaiso na kwartak tap na dagasto sa medjay. Agyaman nak nanang, ni tatangay. Ay, jak amo no napanan namanan. Sana bale, tamo nang agbiyahe kayo ita. Ngam inrana na pailaang matirimwar. Madlaw adi na kaya ti ipapanaw ko nanang. Di mo latay kaskasun. Panunutam kiti ti masakbayam anak ko. No makaadal ka, adun to ti trabaho a master cam. Agpakadak nga ruden. Ururayan na ko ni Auntie Silvia ijerwar. Sige, aganad kawan. Ilutuan kan ilabaam ni Auntie Muan. Agsingsingpot ka kanayon anak ko. Ne, apay ngagtugtugaw ka laang di talili. Ada ka di paramid mo, Auntie. Jay lut-lutwam nga inapoy ijay kusina. Naksatan. Ay, ala, wan ngagpaiso. Idapak nga rudpit, Auntie. Dalpasan, inidapon. Ay, Inton sumarunong agluto ka.
Bantayam ngamin, sayang ti bagas no kastalaang. Wen, auntie, pasensya ka yun. Aywan gayam, mangrugin ti enrollment inton Lunes. Si kantulaangan ti mapan ag-enroll. Kabailam day tatadakil kan. Wen, auntie. Nagkunakan ka ngagpakarabi ka, Lily. Aday naramid mi di pagadalan, auntie. Apaya di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman awag ko di mo sungbatan. Nakasilent namin ti cellphone ko, auntie. Kan may sa awan load ko. Inton sumaruno, ipakaamom anasapsapa tapno amok. Di nakpagdandanagan. Pasensya kayo no pinagdanag kayo, auntie. Laglagi pam adito'y balay ko ti ayan mo. No adadakas ang mapasamakan ka di tarwar, siyak ti pabasulan dagiti dadakkel mo. Saan na maulit, auntie? Agpakada ako no sumaruno. Tapno saan kayo nga agdandanag? Alam, agpulis kan tamangan kan, nanganak itayan, tamabisina. Imbatyan ka iti sidaam.